Shubor nakashlem jong unongsan hima. Presiden ke Iran Masoud Pezeshkian ulapan maap yakiri bemarjan kiba ke Iran kala penjat hakatma persya ya ke Israel bat ke US. Presiden ulaong ba ke Tehran kan thambor yakiri bemarjan limda syak thambor na kiti ki jaka. Ngapan maap nakiri bemarjan kibra syak hiartma ke Iran ong Pezeshkian habakran hak state TV ke Iran Henry ulapan tikna ba ke Iran kan pendam dalai liru. Kinong shuan kila bandra ke jing pendam jong ki beriu ke Iran syaki jing tab jong ki ulaong. La ban kedaw na duk baka Israel bat ke US kila hiartma ya ke Iran haka arpu pradrik rempang arajar arpu Henriu ke Iran kala penpai kala bat temu ban keput namar ke jing syak penyap unong yalam bah kledo ke Iran u Ayatullah Ali Khamenei. Ke Iran kala ther namding hakithan jong ke Gulf bagentup ke Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait bat Bahrain ke balu yi kidur ya ke jingjat jingpra ke ying ki sambat ke jingtei hakiti ki jaka. Ke US bat ke Israel kila hiartma ya ke Iran hadian besakut ke jingakran halor nuklear bat kam ba ke Iran kala sedang biang ya ki kam nuklear jongka. Ya kani ke jing hiartma la jar kerteng dek Operation Epic Fury ke batmui ki nongba bahe ke Iran bagentup ya ke nongba ke Iran ke Tehran. Unong yalam ba kliru ketika riu Ayatullah Ali Khamenei ulayap hakani ke jing hiartma ke Israel bat ke US ringkat ke khun kan thei jong upersa kurim bat ke khun ksiu jong kat ba ke kurim jong ke manzore kujaste bagar zade kala yap kham hadian ke jing mensau ke bejur.